Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kesenjuk jong kirang bak shnong ki bahap apo garat nongtung blok 2 jong garib hoi haringkat bat ki dekat ke KSU Eastern Border Area mentah kesengi glalet bini kendu yau Deputy Commissioner garib hoi ban pensengau ke jing persya jor halor ke jing temu ke Sarkar Assam ban pun poi boarding apo kathan kene ke jing le ye kendu jong ki noi lam shnong bat ki dekat ke KSU kedai ru hadin balai i bahakini ki kendiat sengi baladap nagaliang ke Sarkar Assam kelas sedang ban pun poi ki sainar bat ki post elektrik syakatai kathan klem ke jing tip nega jingbet na ginong ilam shnong uba blik sok tun ubadai president jong kesenjuk kirang ba shnong garat nong tung ha ke jing kendu UDC garib hoi ulapan pau ke jing persya jur halor kene ke jing le don bor ke Sarkar Assam kat bai ki kampun roi ki badai na ke jela Meghalaya pat pendik na kapor syakapor ulapan pawru ke jing sausi halor ke jing bam shimkhia jong ke Sarkar jela halor kini ke jing ki bakum ki pat ba ke te thain khaput ke kendu na kapor syakapor what happening ke jing du mensim nagaliang kesenjuk kalapan pau basyen kan selek ban ai biang na ke jing tho shki bor Sarkar pat kermen bahakane ke kenti kin shimkhia ban le ke benta ke bodon kam na ke benta ke syongsuk ke syongsain bat ru ke jing mento jong ki pat ba ka than yang lagi ni kapor isu nagaliang suka ngau kumu dan suka senjuk rumah Islam pada area di ngawan bang rekat bersini di rumah Islam sudah nak sebulan nak tolong na bahkan ini semua berusaha nama kadang tu suci apa dan suci achievement sisi nomor berapa bahkan ka Sarkar Assam kalau orang terhap pus apa sabuda pus listrik apa sabuda ka bangun tim menteri tim Islam juga di bagian grup yang sabuda tolong bertentu solar dan nagaliang congki nong sung nagaliang pertam nagaliang congki di long Islam ban mangahi dan semua persya ka pencuri ketika skim kepala juan itu one rate lemda tip mono kiro Islam dan tip kiro Islam bedor par Islam atau tip tingiwan ban bu ikan ka ko asia isi ka kor kena ba ban dalam tiga badai ba lalu kita berai dokter kan kita skim nak kalian senang ini skim begitu persyak betul kan menteri cuti nak bertai juga skim elektrik dan ini lah yo benar kita di sini ada support ke pemerintah dan ini lah omong bah nak bertai juga ni jam di sini lah mula bukan kita bukan di sini juga west kedua nolong bah kita berkan sangat sesuai dengan kami dan nagaliang sungi ka kinong susong tujuan bercakap di nomor bandar Islam arah jalan kanlai kalau don gacing pentren ka betawu ni pos listrik hapo ka Islam solar ya kata ka cintre kata kim la syakon haino ataki daga bos di Assam eban ba haus na marchar khanyo pat ka don gacing don keskin ka ba la daga Sarkar Meghalaya hapo senong sabuda lapan kami itu pus hapo senong ketentang hapo lawan pakai itu senong Assam kila lut no kita pus berlahabat kentai no kat pemaki tak hagan Islam gabung taman sisi kiwan itu pus kiwan penhap pus dapat penting kebetakan elektrik hapo senong sabuda jatalam gabung selesai dan nagaliang tumigin ng Islam dan kutin nilai tali Islam ban nagaliang sujuk ini don kena kecing persya kabacur na kabentak kenika kamba ladang ilio ay nom sya abakin pentri itu kami le dan keren dia isiru ular bagin persanya itu ay kamba ban pentri kita jaga bamut bangang sudah menai simut hakin support pemerintah nang bah na kabentak cakap kita hidup siap ngabu untuk tentu ngayu iban nakalian cungka distrik ini nakalian cungi DC na po rival district ini disimpi anak port banyarak na kabantaki sinong ibadon pagka border ini nakalian cung Sarkar tak itentang kacing suren si benta habang itu na kabanta juga government hapo Meghalaya ay matang iba kam patio nilalay pa ni kendo yau di station ni star
arbanai mensua bat kita solar sebuah kalau ba nak bentar kan ga cimpluk keram kan ga jaga buta uput usam kabahap hantam ni sim bitang ka blok tu sukat satan kisnom kecimpular bohong ba ya kan ga ai ka ya kan ga garanti nah ikan garanti bagi pendek bagi ka kam na tu wasdang benai cur bagi penpun nah tu lain ka ka blok tu bat ka blok on sepentan kan kesimpulan hadu mentah ingin tip channel boy sebab ba ngila de pa yang mentah ya gawe ka application kau di star ba di star ba i kwa ban lek ban pendu ban keren pai dia ni kini kamu ada kalau ya hadu panu sepentan hadu mentah ni 4 kilo bari cuba lau kudiang ni unum kudiang ni ban keren yang kena kamu yakin long barapor kita ban ya putra England itu seperti long borda nam di panbak kinyo isnai di tar konfiso dan kalian sini di tempat mereka kini dia itu surat akan dapat paham apa hai sekali kalian nak beritakan government mentah contoh kita isnai nak beritakan itu dengan ada hadirin ba ila ini itu isi lambat yana ipo itu bani kran na kubenta ke tingdon kam ka badon kam kerpang pada kubenta kita nong hal isi la sim ke tukiai ila kali na kan no kali ki kam ki ba ni dei ban le na kubenta ka borda area kila ngana la kulari i bangan sawan ra sa kisin da gawai tinto bani se kran ba ya ki development mar mentap ni wan de ban ra ia kan ki tinto kan na kubenta ni ke ba ada dia mencisi dengan sawan pat ngalak kulari ini dengan wan rapat itu nak bertaki wei pati di bulan untuk takaroi kepa kita hati tu kat rapat ini nong kedron ko buat ini karena kita buat pat ini ga kalau sin ni lah ba ni lah ai ke cinta bagi surkar kan ailam dia kisnya ini popular kin alam dia kini di sipai asisten Not Fasil Eastern Border Area Iwan ang ni ban sandan lang bagi orang Bak Sinong tunjuk nak kenuan jong tunjuk orang Bak Sinong abi dei bat kini ka jingwan jong ka Sarkar Assam mat mahap ye kini ki puslat ki kumbang itit ma kumalakeran nai dan jong ka tunjuk orang Bak Sinong hau nam ar hajar khanyo kasabuda kala dei goi nang Sinong kala yo yang skim na ko ka dala kejungi Nrai kelasap pensingnya no aga Sarkar Assam Altiplet Assam Kulpur kaba semukla golong ba nagliang juga Sarkar Assam mentah pade nagliang jengki kimut banwan bu yang kita kini tempur yang kita gijing renglai cukup ka sinong sabuda apa salper yang tolong bertui di sinong ini nagliang di geseng di persya yang kini gijing juga Assam bat lada jungi ru ki mailan hawarjar kanyo bertunjuk ru hawarjar kanlai ni mailan ru yaki bercin niat yang kena kam kabati kila temu mentah ki nalang ni istunat berkendu di sini dan sini ba nalang jung di sini la pular bang sinkia ban pensenge ya kena ka temu jong ka Sarkar Assam ki increment scam bat kumbang ila yakren batulong ubasiso ndai lada ka Sarkar Assam kaya bercekaman Nanglang di geseng yang sasim dah kiwai pat kilap kiun ki persyak sebab kampingnya ane yang tolong kini no ki program bukan persyak ya kaji kemul dan bor jong ka Sarkar Assam